Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahwa. Alaman nga rod nanang, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lag trabaho. Iso nga rod nga awer idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige tayo bagakto ka ni boss. Nasimpo di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldo ngay iti day a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala, mabalin mo na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang ka iti day a lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo kumay. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayan man pailaang dagiti apo ko ta. Papanaman na daya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga agawid daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton maluman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga ron. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga ti bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko nga'y, ayanda. Binantayan ni tatang mau. Imayak, taumay ko ito dagito'y prutas kan natag. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mau, no di mo kayat. Ay wag, nagsweldo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laan. Sige, taurayo kung ti sweldo manak ka. Nga makaburing mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sa mano siya, tananang na. Ay, sige. Kay aglango yan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Di kag mo lagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adto'y, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal.
Adto'y tilimagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Tawi. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam itibado da. Tanabas si tandan dagitibado da. Makabulan lang awanak? Nabastitandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man, iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na, no apay nga alaak amin aswil daw, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mau, No paggatasam dagiti ubing punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagswildo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapol nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya, ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti aglutaw, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot lah. Igawa mo ni da, iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar, kat adamot tayo karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantak hidayin. Nanay ba? Alain kay man aninang tiputog ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst! Tagtagari na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang? Sikatimay sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun aya. Sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngayon may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaun da. alang rod, mabit lang ta kasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo kumapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pa, asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Nanang, mawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapay kasla ka na yun da, mabitin iti kwarta. Nabuslong da kanong aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldom. Wan nga rod, nga awatak latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta Iso na lang ta puwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uresan ka pa'y anak ka sweldo. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaraw. Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi.
Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo anya. Well, ta nadungdung nga min nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami bakit, Rodel? Unyar nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatay, nana ibang. Una, kumpare. Aywan, mari ibang. Itulog ka nga gawid no madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako manapatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibaga iti da ito. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake in order ko, ibang. Naimas da ita. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruan. Anya? Bang, agayatak makin kan. Ay na, dinak man paglulukuan si Rodel. Jak mamatay. Bakit anak ka? Arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na jay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidan dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan ha. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamatan ta mayatan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaaman ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga ro, bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairan-ran na lang, agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas dyan ako. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak ngamin dyan inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano ada. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslang sub-subli tirik na iditin ijira. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka kideng. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur mo nakmatun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod mo ito ni Punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi mo ti kurarot ti rupa na.
Hinak malagid ang ijay pangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam. Ala, aguray kayo nga rudbiit, tarimorte amo mi. Ganun gayam. Amang ano makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta. Igatang ko kuma iti kutsyon na iti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsaw. Sige. Padasat to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkaktapimping mo ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklain ti chicks mo Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitin. Di ta pa'y nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raon, si Katimakam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti ayan na iti kalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang sitisang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man, nagandod ka. Nagloko kan. Apay akasta ka itang ibang. Ibang-iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo agong mau. Kita amat na kita sakam anay, nakataptapaw. Kasta talaga na ita, napan kami nagsimintaw. Sana may katanagaw, iso akas nakataptapaw. Ayan, gatas na kita, pukot na ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kaduada dito palay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi na kumutaong kat aglablabay na iti asukar. Takunamat jay inam nga awan might itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Katno kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaw. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanya. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubay kan na imas asiday. Ni, nag-chat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nag-chat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo da dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaysukan na ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti akluna, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kansa na makbagatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing magat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ay alatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Si kangarod ti pilya, Crudail.
Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod at dakin kaiban. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagiyo, nanang. Di kay basta mamati iti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmak da dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga bruda, da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Why, apay aya. Ay, kwa, mangtad ka man mo, iti igatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tamangan no, agpaaram ka manay. Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat ti aglutaw, tasak ti para palengke. Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Agyaman iti panangitulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton nga minsan tulangan. Adapay nga min lakad ko. Rabiin nga magdapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton bigan. Alang nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong ay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw da naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayo nga agtrabaho. Tapno saan nga agbising ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Una na. Anyat makunayo ti nobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Katkasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y.
Sales lady, jay wagwagan na nang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. At dalakad mi itinobyak na nang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kaamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amangan mo iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangin tag order. Noon niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti order. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang aron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Asano day ta? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Ni saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang dararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Adoy. Agyaman na. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tiyar aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak ing kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessiaran. Agawitan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid ako. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't agawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nagchapstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam ken kuana.
Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Jak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Jak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karnya asidak, hindi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabae nakmat nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabae na kitinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magkayam day siya, Jordan. Di na magkayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na, nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan min nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na ang mutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignorante Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pa'y. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manan aya anak kau. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalaking? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mo't ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di tigalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manan anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gait na. Awan pa'y matnobyom, Kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya nga. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa?
Sino Clarissa? Ni Clarissa ang midwife, Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao, kat inaklon ti may isa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, kaya inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Basta awak nga ron, takinayat na mo ti anak ko, nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat, awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Si pundang break na kan Jordan, awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na ti biyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga may, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka, lalaki mo towel paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa agdaldalos ka akiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Asino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyaw. Ay, salamat. Kung nakalakit din agbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobya tagpasyar diti balay tapno maamamok may. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahay? Makapanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahi iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to numadamdamat agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape ken kamutay, anak ka. Jak agmerindan, dakalatan kiray, napsugak pa. Manak ka, nasabali, anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwam itirigat na ichay? Napurmalaunay nga may. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arutan na repliyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka matasigot akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagam atap no amok? Sorry. Sana kaya't nagtidadakkel ko apong breti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan ka Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie.
Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga abangan no alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklunam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanagan na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple a lalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Anya ngay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Babay, dagita laubing ayat adda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanin Tani, marigatanak mo nga karasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangin no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Reming. Ay, di na kumamot apuraan. Apate, tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyong day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo amyadan. Ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay.
Sapay paggigiddanan na kayo ngar armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayong anubya na. Jak amo kasta amanang. Damo ka siya lang tararman na. Ke siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit? Akasken ka. Iso adi mo patpat day jay. Ading ko. Bolele kong day jay apatay. Apay. Sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas nga road, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrangkamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang nabnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsan, ading kaw. Ana, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor kaw. Bayadak tunod a kwartak nanang. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayan. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanaon na. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no umay ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga minti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y laan. Jak magpaparam kang kwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't day ta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan, ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, aduti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh. Isungawan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsarun, huwag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inakman ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam ba ngay?
Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumatang akiti merindaan me kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapad ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawag. Patay, di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na maumuma ka nun iti panagrup-rupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka anuman di nakanto kano aklunay. Kuna namay di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramig gayam ni Reming ti kasta. Tiyamok na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasamo ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, kasta gayam. Mala, jakon mapani di balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam di bagbaga na may papankan niya. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angerod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet kagayam Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagpay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak kadimay. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, kaswa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop kras naggayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan adto iti kwarta, Luseng. Umatang kay tinabanglo asyampo. Ta syampo tabuok mo nalanlanit ngamen.
Ay, Ken gumatang ka iti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas a kita. Ken agpakuko ka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, Patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa king ka. Ken agbado ka iti pangseksek. Ay, sige, Patay. Agpaili intun piga. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, Patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine. Ken pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa ita kukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaan. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ngam, ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni Patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na kayo? Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Gawin, ana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanay. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan kada anti luseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antim iti day japatay. Ay nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni anti lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japatay. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatinag, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan me. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan magtitdi Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwangarud ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao.
Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta darlain. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawa mo iti balayaw. Taumay kan agnaid diti balay ko. Sige karon. Ngam pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agimpake. Tapno mabiay. Agasem nga Umakar kayo ni tidak kalabalay nanang. Ay, wun Ha, mapadas ko mula nga. Hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw. Kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito balay. Tawalin katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga akas ta, agasawa ta ka ngarudain. Wala, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanum dito'y balay. Naimas pa iti sidaum dito'y. Malangaro, tarumwarak. Rugiyan mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa ko. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaap dito'y banyaw. Aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Aya. Umay ka ngamin, Aya. Ayan tayo charger ko. Wala ang mantag charsak. Ay nagasidag ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya.
bakbakit ang kan, ngam di mo pala mo tar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy, ta ipakumboy ko laeng ay. May na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y Mike. Kabalam day ta. Nga langar, agrubwata ka. Tapno masapa akmat laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang buntar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutan. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kan amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta terumbeng, agyaman ka kanya. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring, bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible, di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Sa magapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ugay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Makalutluto. Panawak kitintoy inawat. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni patay manang. Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni patay. Ay,
Kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidan na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam saan mo gayam. Ha? Jakon ag subsubli ijay. Sauro, bunagam tuman jay simento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay liko. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tapno masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaning kanto pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasin si Daan. Bangalaak nga tatang. Ne, ikiting ka agbiro ka. Nagado ijay baker. Kaduan, tapno adda reserba. Nawatam? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa balasan ka. Kat na rabrabe eh. Ninang ko, itaray tayo kumain sa hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga agsakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan bang tulong ka no agkasapulan ka iti tulong. Isungarod nga da kayo ti inasid ka, tatata. Na minsan sa langa nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ah, ay wag. Ay ngam nalipat akong dayjay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinag-awid da kami idin, tako na da nga awanan tinam na mapay ni inang ko nga agbyang. Agpilit mat nga itaray ko kanoy sa hospital. Ay, kasta aya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arot, taawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay aya bagay. Imawag ni tatang. Inkapagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alang darasam ta emergency. Mabait lang nga rod, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anyaman na ading isang. Kat anyangay. Mabalin ko ka din di agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay di lang Si putam ataba ka ang sungab manan. Ibagam nga orayin na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ay, matayak ka din talaga, doktora. Mano atawan ti tahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo pa'y. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Bay-bayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat ti damdamagan nyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya ti matay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dukan da pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulan ti panagbiagyo ito lubong. Anya ka matan. Imbes nga ilimad mo kumamatay ta kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni ti mabit.
Ay, anda nga kapsutak itikas na nga magmagam. Ay, pagyanday ta. Abutag pa iti sa nga pulo at Ay, aklunan tayo ka din tigasat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat ti matay. Iawit kayo kanon. Mantiyak. Dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulang no naimbaga kaun. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Ba't agbiagak pa'y? Agbiagak pa'y! No kasta. Inyawid damit lang ti ina ni isang gardaw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Kaya pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage na jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mang iti uray basikla at tulong. Tane, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padayja baka idi sampay ngagsakit. Man nakiapa mga min idi dayjay. Wan, ngamlipaten kumaan di na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tubay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulungak lata. Tabareng maalay-ayan basik tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kayo ospital. Narasam, siyak pa'y kayat di mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Rabin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipanyo nakatitulok yun, Pangasi yun, nanang. Siyak pa'y kayat di matay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau tasi tanto ti umuna nga lalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumrot kayo Ay sanay, pagandar mo ti tricycle ma. Tada itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ina ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasama ken ko na. Imbagak at tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital kaka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan, sumarantak, nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakardo. No pumigsaan, ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, Tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. Intento agviyo kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta agimbagak. Agitibol kanto iti chicks. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumigsaak. Iti kasta ngay magbatam kakakarda ko. Nang mabalingan ti agawid, tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital, no agigyan kayo dito Wen doktora, nayempake kong dagiti kagawaan me. Agawit kami. Subli na ospital isang.
Itulok yung aminan na, nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na kayo. Pag-awitan da tayon tumadlaan dyan, doktor, no ipilit yung timapanijay. Agpiagak pa. Yung taybilin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw nay! Nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat. Wanang kuliblipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isan. Nila kano isang timang lamlamay kan kuana. Ay kuwan na, kaasimot. Intaan di ngayon ni isang. Wen, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo, nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insangpad may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matladag iti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marong kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanawdan. Ultimo dagiti kakabagyan mikat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takasta kano ti imbilin na kini isang nga anak na. Anya? Kasta kano ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Anya? Tapay kanungay. Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybay tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay katuan Ano san tayo na? Ano san yun kanemang sauro ang abag katantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta magkatan tilungaw. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mat dagita atat taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabaalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga, Rod. May isa, 2, 3. Ay na, nadagsang matgayam. Wan nga, Rod. Nagdagsan tatang. Ay na, mautbalan sa konsaro. Ay na, natindag mo tilungon ng tatang. Ay, ala, ay, napakbunti bangkay. Ay, huwag nga raw. Ay, Nay! Anyan ko yun, Nay! Ay,
tanay nanang ko. Ala, ako pumun ati inang ni isang, tay sublimiti balay na saro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Aramid mo ti magpagak. Takaasibay anapaklab itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, Sauro. Ang gunay ka na. Wan tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayam ta ang drive. Wan ata insurok nga agmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako mataawanan ti pakataktakan ti tabon mo. Ay sus. Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan tatang. Ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, Sauro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain, ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron nga ibati tayo ni nanang ko itaw. Sauro, ubaong timangkay. Anya kayo mutan tatang. Aglablabos kayo. Saan agapaw anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga oray saan mat arumrumban. Da kayo ti mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagitang ipaparamid yaw? Apay ngay akasta kayaw. Sauro, Hindi ta kayon. Makamo kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Allah ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? kahit awan mo timati nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kuana. Nasayaan nga ron ti kasday. Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswang mo tan, ti kinasingpot na. Ay, kit, pasensya. Anya ngay, tao ak matlaang nga agbitaw. Ning kasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam. Sana gaputan na singpot di tao, katabuswang matabaon-baunanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Kita man, to'y blouse ko no pagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wan, maya mo, bagbagay yun nanang. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo dagitoy, I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalak man nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukuhayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alimmakay, isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan anadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anibersaryo may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Na, apay nga tangay.
dinala tol-tolado jay amam, nakaswi-sweet unay kanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya, nanang. Una, permi, Grabe nga ron, no kwa. Siguro, no agbinulan nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Well, medyo naladawa ka na gawin ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wani nga ron. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wait. Ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar. Iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan kan, wait. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na! Nag-iibasin. Alagarod. Agkape ka nga rod, bayat ti panangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan, Jakmat kayat nga awan kaduam amangan, Subuan ka pa no kayat mo, sweetie. Saan din? Nalabas kamot, narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakaskasarta pa'y laay. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya! Sahanin, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan a paggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mat. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagarakan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawak. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalinaad ti kinasweet ni pare Narding. Angam ni kumpare, ay na, idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga very sweet mat Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanya. Aya, saan mo't nilakay ko? Kat no nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Manmano ti kastamare. Oray lakayan ka nalailo lata. Yuwen nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakit dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang niya. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang po iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang
Papaapalandak manon. Saan mo't? Ibagbagak laeng mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaron no, ibaga, tailak aman na Ay, isaanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tadamo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awang maglalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y maikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakin ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo na magsigao iti kanan na saan aya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang, nakalalailo ni tatang kangkwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya? Apay di ka pala nairwam? Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mo isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya iti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal nasika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad ngamin analailo jay manugang takin kwa na. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada? Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet-met na dyan ko na. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kwa na. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe? Naipaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't mare. Wana takasla kanayon na blooming ka. Presko kanayon tarupam kan naisampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no nadungo ti asawam. Ay, imbag man hangam siyak. Kasla kaaruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas no makitkitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbagana iti nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbagana kanyak iti. Ang amitangay nagangdud ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahita nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayon ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan.
Ne, mare, kita Amang ano pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha! Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kanon nila kay na kenkwana. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo't chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lagtibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso, nanang? Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak, Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaide. Mabainak nga agaram. Dahil nadulaki di agbabaeng. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta, di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takas tati ibagbagam. Saan ka matasiguro kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa akpay nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umyanak man pala dito'y balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ito ti kinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamot. Iso nga tapa ka di nakayayatan. Nga amangan no da babae na. Ay nanak ko, saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay najak mamatay nga babae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka ngatan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din santa nanang? Adda. Ngam, di na kanukayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami mat anagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot ngaminin babaim. Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayat aklaunay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanagtamnay kamot ngaminin kenkwana. Sigod matakas ti ko nanang. Amuna mo't dayta. Lailwam mo't ngamin maminsan Amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana, talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday, rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem, lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan.
Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidet? Iso, ti masurot. Ewan gayam. Chocolate para ken ka, santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine. Nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritong asidaan tilinutok. I love you, bakit? Agkan ka man. Kailiw ka, no? Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang yo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya di nang ikaw. Ni Ramel, 5 ilon kulam santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na, makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan santa. Agbababae lakit din, jay asawa. Anya? Ang babae nga, no kaano alim mailo, at da babae na. Uray agpinus tata santa. Adda babae di asawa, no kastatyer aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag, anak kao. No kasta, adda babae narding. Awan, adda aya. Iyag mo na ita, cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo. Matuukan ako na mangururay kan ka dito'y hotel. Makitam, si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan na tadata ti agsarap. Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka na. Saan ko ang babae na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na kid ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan niyo. Apay nardeng, apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gempang kalub mo lagayam iti panagbababae ti kasya nga raramidam. Walang kayo iti bain! Nanang, gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. O anya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam itilikodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang kenkwana. Ngam agbababae mat gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di
Angam napuutam kalin anag babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit wano nalailokan ka. Ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan, ah? Ngala, awan kanyak na jayan. Basta na ito'y tilaglagi pamuay. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon, ah, lakay.